di samping dari selepak nal harusnya kabupi tapi bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar samping sangat asal kabumi tapi juga muat alhamdulillah ya ibu-ibu ayah alhamdulillah yang kita tinggal ibunya pokoknya masih warga gue dan pingsan insyaallah sekali lagi Abdul Salam Salasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi bi dzatihi wa fi'lihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muqtabba bi 'ilmihi wa 'amalihi la nabiyya ba'dahu wa huwa khatamun nabiyyin fi sifati wa hali. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya Sabiullah, labbaika ya Nabiyallah. Wa imamuna wa huwa sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa huwa sayyidina Muhammad wa syari'atuna wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila akhiri ayat maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Tabarukan bidu'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maulana
للقلب قل Allahumma sholli wa sallim wa